biraha nti you are the only one that is you tariho ndizwe bantu barabereho hatabarho twaza ku billion 8 na nabandi bagize taraba muri ndizo. God creates neither copies nor duplicates. Hate ekyanya ngo sekati cyo ahubwe kubo mugaso emotoka yo kubanza okaba niwo wabanza kuombeka enju yakanyina omukika cyanyu okaba niwo wabo kubanza okutunga degree erikukira yo higuru omukayanyu okaba niwo wabo kubanza okutemba enyonyi omukayanyu beto kaba niwo wabo mwahore okubanza omukika cyanyu ubundi hatamu abafumu hatamu abanaka konkato karomo ahore yarugayo yabo omukika okaba niwo wabo kubanza okuba the most cultured doctor omuhangomu. Listen to me, nikibasika hatecho teka okutamu ekintu ekitakabahoga omunsi yawe omukayaso imwabeshi abesha barikwenda kuswerwa baro kwara kuswere omujo kwara kuswere orjaho yetekatekire kugira kiwatamu omukayabaro ekitakagira kiga ekitakazamuga. Of course omwana icyo nikije utakaza kukiyekomeraho nzero omwana atebye icyo kiriyo kokagire kinde cyo hagira ki baragira ati omushyogo unaswere ni musima abo kuba ahabwe nkabanti nkagereki ngatungeki okuba mugasho kutamwe kintu cyo kubaza konko muringo gwa kabiro gwo kuba mu mugasho no kwongera listen no kwongera acyoshangireho okongera acyoshangireho. There is an idea of increase habeho kweyongera omukayaso koroze irwemu habemo cyayiyongera ahacyosangire kandi nsima ruhanga bokoba rosanga swa inakaju Weekendeji ahatayari West kwezi kwa mkaga kwinebero 30 twe ni kwezi cyo kwinebera 28 okwakana tina kuno kweza kwinebera 28 oba no kwa 8 okwakana no kwa 8 otaferwa ahatayari West nyanda kumanyisa ngo abakama bona abayebembireho bukama obwabunyoro kitara kingdom omagaragezeji arhembere kutuhindura tukabece kituri embereji erikwindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo bitwantoronde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta he cyo kutangaza omagaragitu naniwe
n'ahaburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebirukhezo mbiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara no kuraje. Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Weekendeji aha Tayari West. Kunko kwishongoro kunajantiniza kwishongoro nyankore. Icyo nango nakiri nango abantu bagira ngo kashoro nyanko kwenda kwishongora. Kata kutundaje kana tundor ganda no natsi. Ntanti kankore cyo turebe. So nyine iyo shongoro bingi mbitandaka konka sharengereho ikintu cya talenti umihangeri. Abantu bingi n'ababire bangiye abantu yabayaye. Namazina. Hato mwana kibaryaho mbyo kumuri tugumana basako ine talanta. Kwena ngo umusupporting akira muto. Bukire kare. Reka banza kore ki ashome. Umukayiti twine muro yareka beroye. Noreba exhibition twine cyamane munonga. Ikihanga tutire mamane ku sensitizinga abantu bihangeri bakwita citizens. About patriotism. Okay. Nano darukundo yitushimi kwa twine ahangeri. Na habo nchi Uganda gere special. Otaferwa aha Tayari West. Otakaferwa program ebirukufa munsi obwo kubanza kusyorwa katano shahe muyo mwabasyo aha Tayari West hamwe na nyomuhereza wawe omugalanda Netanyahu Special Forces. Hasta la vista. Accountability. Dusk Drive 104.5 Banyashigezi FM. On the Dusk Drive today, Rachel, at what time should your husband get back home? At 7 p.m. If you're not home, where are you? As a responsible man, at 7 p.m. where are you? 7 p.m. We are supposed to be at home. By the time it's 7:30. You where are you at 7? What kind of dinner though? Program The Dusk Drive. This is 104.5 Banyashigezi FM. We are your #1 favorite station. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wonders today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wonders, always wonderful. Ire kurungisa burirota. Azarwa. Bashesha. Inkureba amanu nashago ine mingi. Mushija riyo. Umushija tayine shongo. Mukaza n'abana baba. Deko tanteza kabari. Ndasinga. Akarit kandi worireje cyane cyamanu no kandi simo higuru habo kubago tumana gaitu nabo. Kandi shika program no mutegana tuba turaha from Monday to Friday. Akugenda kimwe hano majyuna nagashamna nazihangwe ni Pretty Inch na MC Cosmo. Otherwise no kubahereza vibe mpaka nishobora guturwe korengera nabo n'abari hamwe mu yabo abari handi imbere tsara tumwe na zimwe ya driver ya buri conductor ninga yowena uri ha boda boda yabo konka uri kuchapa kaza na bidi ntwenda bakora abanyana bita bari kuri ya seriyengezi umuriyecho reka ndamutse habafumbira n'abafumbira kazi abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mwese ndabashuhuje kandi turabifuriza ibyiza gusa amahoro masa n'amajyambere. Nshobora cyera mindset munyana n'umwe katoryaso
eyiwe porogaramu muteganda urwo kubanza kusiyo rwa katanu. Weekendeji aha Tayari West. Kwezi kwa mkaga ku intebe 30 twe ni kwezi cyo ku intebe 28 okwakana tina kuno kweza ku intebe 28 oba no kwa munana okwakana no kwa munana joro tamizi tigata otaka gatahaga kwa gatahagata Mukanye no wakwari minister no wakwari y'umuntu oshomerata no wakwari a rocket scientist, the most sophisticated. No basako you are the top brain in the whole world. You could be a sophisticated and cultured and seasoned professor with PhD, or you have graduated from the top notch university with summa or magna cum laude. Uriyaho umuzigo wo gutara kutina umuzigo gwo murebe abaroma esura ya mukaga umushorongo ogwa 12 abaroma mukaga kandi kabagambiri mu banam betu abwenshi ruhanga sara mukusururo kwa Yohana agira ngo oyina matu ahureki ecyo mweruga abwenshi statement ejo ne mindset oyina matu ruhanga nareba ngo tuyina matu obviously. Why does he say let he who has ears hear? Echikumaisa ngo hariho mutano akugira amatuna no kugira ota no kura. Hona mazima hengireje owesheme Dr. Edison Israel yatugambira statistics za HIV AIDS imwe bazire kambagambire enseriyo neho mureke kureba ensegizire ngo cye ukaraba nturosote enseriyo neho ho sirimwe eriya hansi yekerago ne jwenzia ne kwata abantu haza bahunama baza ARVs acha ryambazi oshoti oteribyo oreba ryawo ko karo wasitamira bakugera no bakuza kushwera no bakuza kugera hati sirimwe ryo negenda in fact mbere nimbabuza ntinka hati amahanga garutereza embazi ya sirimwe iyo gumano ryo ngo kayoshaho kuba kugira ngo twaheza bagira ngo Afrika kano manyito mbwenu ayibambe bagira ngo aboka konko bani ndeba Trump ugu nani ndebe mswarizere anything can happen. Hati yagira ngo abafrika bagabwana bazaraje abafrika no zamani brute strength aba mbwenu hati katuzo mu chemical war rero bakagira ngo embassy hati pa yayemerera hatembaze ya sirimu kamba buze nututura ho karukwingana ki nahabaho ki barungi mwe abarome sura mukaga omushorongo ogwe 12 now nhabazi kigacho kugira ngo there hazomu English area composition na tugira ngo
the word therefore is always there for something. You can't begin an idea with therefore afresh. Nichwa chwa nahabwo ekyo ngwe byabeire bityo nari aboshanga biri biti nahabwo ekyo mutekereza ki ekibi ubwo no muzungu nani bagambira mutekereze kibi kutegeka omubiri bera okurigira kwayo kubi kandi mutaha ekibi engingo zanyu kuzikorese byo kutashyira kureka mweherezero hanga nkabahurire abazirwe kurwo mu bafu kandi engingo zanyu muzumuhe kuzikoresa ebyo kushyira mukamasimu. Okaisar hange kitinisa konka kukure mwekibi obushobozi bwawe mukama naenda kuhereza sente nyingiro no kweyongera ogwena konko obushobozi bwawe butanse naki nekibi obuswere rwanga kuteka tekere bitu birungi ayayaya nyetsaka kureba abana God is naza kuhereza roza kushanga konka wana wanangwe ebyo obishyaho obusere bwawe bwihe muki kibi butanise kibi. In other words, amagaraga otekirize kibi kugumiza mono kigategeka. They told us here about addiction. Edison atugambire addiction kandi ebintu ebe binsasize abokuba abantu bet eminyeto yiturye nehwerekerera kambagambire aba addiction atugizire ngo waza ku stages ni 5 harimo testing no bazogiro kandozeho nanguna bagiye kunywa marwa kugira ngo akatandika rintabo yago akabanza agirata netabe niki rero keza kurozaho ozo mu habit you repeat mbore cyorozaho yaba kanura yabaka reka ngarikira ogarikira hato za stage ndizo yo kuba addicted oza ushanga wahinduka umuhuku weke cyobeire orumu oza dependence stage yo kushanga ngo tokine mani go kukereka hariho kura umuntu yagira ati amarwaga gakandemeraho konke cyamazuma ecyaremera rikitashya niki amarwaga gakandemeraho etabe ko kumusensera yamuzo mu bwongo ebicweka byo nibyo bwongo byaba stimulated hatoza kushanga obwongo muretera kugira ngo to kubasa kubaji oshanga nagira ngo omusheija bo aretsa ko shoberwo girota hata mazima ngagira ngo kuretso shoboroherwa conclusion statements ezirukurga omkuba enslaved omuntu nazo pornography imwe minyeto teka hati nienda mwetegereze ikintu iki twabakira bakurumba herezo mwaye murebe imwe minyeto abaryo no bamarwa ho pornography nangu nabo mu bantu bakuru ara ebyo bushambani na nenzuro z'abantu kutua raka masumurahani imwe barakumanyora nyankore omuntu yabera yenda kuhagara munyetegereze yanda kuhagara abakwa abakazi
nebye kitinisa munonga kugira ngo bisemerere kuba bishoyikire konka omukazi ko yabayenda kuhagara nariko okuhagara nyuma tera ikisirani naro wakwinaza akoreke nzuru akoreke kibunu nibageta enkunamo omukazi yakunamira naba yakuhagara naba yakutera ikisirani naba yakucwa mbwenu niko byati uri hansi ko maguru gangi mbwenu hati kamba buze okwisiriza enseji kugira ngo okunamirwe aboko wabano samara pornography no bano okunamirwa bazoteka teja kintu rero cheta yabaninta yano chetanka leza yaba and also rohanga akakora sexy next in sachayo kande ina money. That's why sex is very central, like in marriage, and sex is reserved for marriage primarily and totally and ultimate. Tara uruhanga rwikiriza ngo okuterana ko musezera n'umukazi kuza handi hona hatari mu busheri nico yakiterere mu amani akacekitisa akacindro bukomoko bwo muntu ndizo akacindwa okunywana semitama. So sex ina amani nico muntu kwasa kurebera pornography ombiru gwawe ukahinduka ukaterwa amashanyarazi ukatandika kubebi abo kuba next ina amani. Now if you are addicted to pornography, you are in trouble. Hata eminyeto kambaga tuinde hata eminyeto etachetenga kushwera etachetenga kushwerwa abo kuba through pornography, like Bishop Festo Chivengere used to say, akana agira ngo ngogo omutsigaze kirare akazungwa maraya, and he emptied his sexual bank completely. So when you are wabano samara pornography ebcheka yo bikubwa mumuro empereruka okareba bankayo karebe byankayo. Now eventually your libido levels will go low. Hajiro ampereza echupa meza ho tegaro tsine meza izo kwatro muzindaro hatiruhanga akakwanga ati biona wabori yomushi naro mutsegazi okiri intact otakashamba naga nono sanke page. In fact, ogo oinorsa kurga ruhanga kurga kanisa kurga harsona nyoko kurga ngwa kunywe nwasemere kugerata kukomorora akatandika kukunywa. Now in terms of sexuality, kumukubano mwaba muri y'abagore umutsegazere kukumbe imbagambira nyikiro umutsegazere mpangare mwena muyizwire ogwo ibere nersharo onyinende rumu ogum umutsegazana wo bicweka bye amasasi garumu umuchemba sira kore. So hati byona numba muyizwire mwena hati mutandika kunywa na kunywana kumukwana munywa sexually. Engai noza kusanga harumu ekika kirunkom, but that's okay. Awuka mwazera abantu wazera nomugwana musoma
kwa nyana murebe hatu wabo kiro mushye weza wafundura wora kufundure hati umuzo kubanza yanywaho washamano nizo nawe ekikayagerata yayo hati nondi jo yanywaho. This is mwetegereze cyo mu yarukugamba. By the time waza kuswerwa reba kika cya sexa hiri waza kukabuswere reba kukira hati mwanate mama nyo umaka kubanza ogwa kabiri umuntu kumwahira bamwazara ho bwana atari kugambira imyaka 5 mushwere reba kumwatsagaza kika haro obunaza ku omukaza kanyeta omutabana no mukamwana bakabe nebizubi yanyeta at Reverend Johnson kankiri Reverend eyimaho yayeta abana banje mera kutana tubakamazire gwire mushere basanga hotel obahwere ko nashitamire nabo najya nataroki omushi yangira to Reverend ati I no longer have feelings for him. Tubakashire tarho bashiro musere ya I have lost interest in him. Tinchine mwe tinchi mwene ho interest ya niki omwete ni porata kimwenda abeshemu ekibi bere nabagambira ikintu kiri kunsasa kuza kushanga waza kushwerwa sa eruza kusimaranga mukarisa batwara umwana derba bambatiza bazahar tari muraba zeire kiturumu ruhanga higurana sasa mwetegereze cyo mu yarukugamba tugarensi yo mbuteka abone kutereza mikisha hatwa omwana bamureta manyi ise wewenka atwekera bishya abandi bangahi obwana obumwe babona giroko na watwekere bashatu obwana bushatu konka yaswerogo ugu nawe ahire mwendi ita hata akakana ko bagira reka mbubuze iba obwana wowe nkaba abesha batwekire bakanago bwana kuriya n'ubwana bushatu narubona ogwo mukazo muri harbazo waswire na wanagire batanu mbwe hate beinogo mwana bamureto mesuga ruhanga baza harutari omwahure yamukwata ngudasima ruhanga omwahure ya ruhanga ntukusima abana ba waba abo mwana wabo wo kubanza ogwo mwana no wakangaye hata mathi aza kurema ogwo no wakangaye ogwo hata ruhanga no omwahure mwamugambisa ki ekibi drugs
TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere zuku smart aha mutwaro 12 zonka zuku smart plus aha mutwaro 16 zuku classic aha mutwaro 25 zuku premium aha mutwaro 35 yegite aha zuku erizoba buzima oshemererwe otaferwa aha Tayari West. Tayari West TV ekuretire program Touch kugomane tukumurikira ebiri kugenda mu ihangeri ebirumwe byo butegeki ebyamagara ebyo bwegese n'emiturane y'abantu n'ebindi nyamwingi on program eji buru wa kabiri nitukuretera abahangu kumurikira enshongezi twina amasiko ngo hinitafarira hango eruturateke hakutwara ihangeri omumisho nanyo mushuganisa wayo Assistant Inspector General of Police Hassan Kasinja okuterera karura bebembezi bawe ahandi ngo zitari zimwe na zimwe n'obugabe bwawe oku nukuru kubasa kutera karuru kawe omuburyo bw'ikire oteina kuona okubanza uzaha mwanya oguwayihandikise kuterera karuru wahika mwanya oheyendanga muntu yawe ninga kakongi kawe ako kuhamya kuri umutezi wa karuru ahabaru kujunanizibwa ebyo bururu bacebera izina ryawe umurukarara ninga shirugesta ebero kuhamya ngo mutezi wa karuru nibiyeje kushujumwa abaru kukozese byoma bya karimagezi okucebere binkumu n'ameisho buri omwe natekwa kurabo mu ntebe kanseji kwenda ngugo wena oyikerezibwe kutera karuru yakatera akakongi kakaruru nakone keija kushujumwa kuhamya yaba kashikire ocho mo kutera karuru kawe bweshereke kandi orebe ngo bakutawa kamanyiso ko kuhamya kuwatera karuru okutera karuru no kutandika shahe mweza kasheshe kusitya shahe komizo mwabazyo ebero kukwataho na karuru kawe byona birinzirweje mbwenu iroko kateri akaruru kanje irakaryanje. You see, we share the same connection and my internet works well, and that's my Canary box with fiber. One single subscription and I share without limits, Papa. It costs me less and my whole family benefits from it. Oh well, that's true. That's very user-friendly, huh? With Canal Box Fiber, enjoy an unlimited and ultra-fast connection for the whole house, starting with 90,000 Ugandan shillings per month. Oh nah, plus 15 nomsho is amitaine katete mbaraste ubure kutunga meyawe haza kandi twiniye na plots nunje zindi omyanya mirunji amhanda yona erupta no kushoro muri mbaraste Bushenyi Road omchiyeje $5,000,000 na Kashaka $1,010,000 Masaka Road Robiyenje ya Hachpira $2,300,000 na Kanyaryer $8,000,000 Kabare Road omurchece $5,000,000 hamwe na Karamo mukategura $8,000,000 Ibanda Road Ishanyu $15,000,000 na Ibanda Town $2,500,000 no basa kushashura hitchweka echa pasenti ya 30 rere zirasigare oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zeitu mbarra Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mshanju atana mkaga 85 Amity Realtors Limited ntukwendeze chiro chikuru chirunji no mwaka msiyo gwihorere Adura Modo Pre and Primary School neishomere rukushanga umuru makenke omururembo rwambarara kandi binugegese bwo mutano aharurengo rwa kindergarten otiriho na primary kuruga P1 okuhika P7 eishomero gine day na boarding aho abeji bamwe bari kushomana bataha kandi abandi bakarara hishomero ogoteberwe ngunu batunga n'intambara okubihoma kagabo mu kasheshe no kubagarra yo mu mwabazyo Adura Modo Pre and Primary School batire sara akureba ngo babangura umwana wawe omichwe n'emitwaraze ebyo bwegese burungi kureba ngo bamuha umusinge murungi kandi binabashomese merya otiriho n'embuge yeshanzere aho bana barukuzanira bakikikana sobwongo school fees ninge bishare byishomero nubasira buryomwe uryo muzire ningo mukuza tunga admission yo mwana wawe okurga yishomero muri makenke okurugurwo kubanza okusirwa mukaga shayibiriza kasheshe okwisya shayi kumene mwezo mu mwabazyo sente za registration n'emitware shati yonka umusende shiringe ya Uganda
uganda nyabara witwara umwana wawe aha Adulam Model Pre and Primary School otiza kwefuza. Dusk Drive 104.5 Magashigezi FM. On the Dusk Drive today, Rachel, at what time should your husband get back home? At 7 p.m. If you're not home, where are you? As a responsible man, at 7 p.m. where are you? 7 p.m. We are supposed to be at home. By the time dinner is 7:30. You where are you at 7? What kind of dinner though? Program The Dusk Drive. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. Weekend eji aha Tayari West. Kunko mukwishongoro kunajantiniza kwishongoro nyankore. Icyo nango nakimi nango abantu bagira nkuka shoro nyanko kwenda kwishongora. In fact, hati watch psychology watch tomu ombuteka side age hariyo amagara ebirungi na n'umugisha turhamwe ekyagambo muri 15 rebera izoba nata omesho ganyu amagara n'ebirungi hati bir side age kandi okufa na nebibi mbwena hati okuhariyo amagara ebirungi n'umugisha okuhariyo okufa omukeno na nebibi nuko kiri hati haza ruhanga omumbabaze. And this is theological. Ruhanga takugira tuwazo munso mutora necyo rayende. Hati mukama takugira hati nomanya hariyo gehena hari yiguru mbwe ntora necyo rayende. Mukama no munyasasi namanya ekiroho kandi nekirobaho hati hureki yagumiza muri akororebe. Yagira ati nahabwecho umusoro gw'19 mu matware nahabwecho mutora namagara mukama simwe mutora namagara mubone kugumaho ayayayayayaya yabare mukama kutabura yabare Yesu yabare urorebe takuya tumutora n'ikimurarebe najata nahabwecho mutora namagara koma mubone kugumaho koma imwe naki n'oruzaro rwanyu urorebe omukugumaho n'umukamara abahera uruzaro akabahera birungi akabare mubone kugumaho mureba abana banyu imwe na n'oruzaro rwanyu okunda mukama ruhanga wanyu okurira karye no kumuhameraho. That's exactly what we are talking about anchored in Christ na no kugira ki no kumuhameraho ko kutora namagara wacha mukwikiriza Yesu neza kwize miyaga ne kuba manyabojo boyfriends bayacyakora neza kwijaba abarkwanga shwenkazi tayenda ngo shome banya abakwanga ngo bushubuzi bwawe warga habyangu hatu watandika kushubura amagari bakanenesha ya arabakane aba mbeza kurwanisa konkiyo hamera ryoha ohamera ngo no kumuhameraho ahabwo kuba nuwe magaraganyu no kuhangara kwanyu mukama simwe mubone kuguma munsi eyo mukama yarahire kuhabashe kurimwe Abraham, Isaka na Yakobo. Full stop. That's God's word. Nimbasaba omwana weno mutweno otakazundwe imukotora namagara imukotane nekibi imukotora ne Yesu
yumko mwehongere nuwayi no bushobozi agency neye ko na mwehongere ya Yesu otakaza kugira utibihara imuka otora n'amagara otora n'ebirungi otora no kugumaho ecyo nicyo hangara kwenda kandi icyo tukubetera isaheye omuntu weno takazondwe izaha twakire tushemererwe tukushabira umugisha uryahoze kuba umugasho kora wo mugasho muso umyeka garutu nyamagara gataho mukama gumene imwe katushabe Yesu ni wewe nko wonshanjire mu obusinje no kushemera irankaba torane wete onkabo murera mukama ruhango w'embabazi mukama ruhanga obushobozi bwona nakwesengereza rimanya ngo hari abana abacwamu okwakira okutana n'ekibi okunga sitane okutambuka mu cyeno nakwesengereza reba baza kwijo mu meisho nakushaba ni nkwesengereza nkobarayijaha obakire tata obakire obasasire obakire mukama obakire nakwesengereza mbwera hati kambete kambashemwe mukiye mwizaha omukesho ngari kugira ngo amagara ganje kam mwibye izaho yakire mukama izaha tata murjaha baherezo umwanya ni wore murje yobambe nacho mukutana n'ekibi nacho mukwakira Yesu come forward ngwimwemerere cyoksto murje yobambe baherezo umwanya ni mwabarukuriya nacho mwizoberi kwakira Yesu kandi kwenda kwaririza ninyendo ye yimukire oyisaha kamasi yabare Yesu izatukushabire bambe regayo baherezo umwanya itungo baherezo umwanya regayo bambe regayo tinko basagarkayo omukanko kunyizire ryo mukibi esaheye na tomu kwakira Yesu ngo mujure regayo mukamasi baherezo umwanya bambe baherezo umwanya otakacerezo muntu waranga surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. This is yabare Yesu yabare mukama yabare mukama Kamasim, we thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for your goodness and power and grace. Thank you, Lord. Harhom stanar kwasa kuzomu opeshogara gakaza kweshunga. Ndio wawe. You are a child of God right now. Kama simwe. Dini Torah. Kama simwe. Yesu. Kasterera hango mungaro munonga. Bidakusaba dini abatwara umusare yo kwetesa. Kandi koko mayengo wasasirwa abandi ntureba bakomoroka and this is great mukama simwe and then I shall bless the kama simwe mwene katushabe kankushabe yo wizaho imesho no bucereza bahango munonga omukesho ngore cweka kimwe ekigana 85 Yesu ni nyahayo kandi ubuzima kohurire amagara gawe umutima gwawe no komoroka no yihaya umukama omukesho ngore cyo no yongera kwesasiza no kwetisa omisho garohanga Yesu
kandi nyatura ebyo koshisha umkwase Shabe teka mbabaza Ruhanga iki yakukorera ukwicereza ukabaha akatwisha umugisha umuzire weitu umuruhanga kagamba neitwe ukatunga umugisha umuya kwera kora by'umutima gwawe ukakira Yesu ngo wabo muzino w'amagaraga namwe ni wo wijaha kuri yo mundu w'umutima kuriya harwe ibyo by'urukumanya nibyo utakizuka yesengereza Yesu ngo wakusasire kuri yo mundu w'umutima hura no komorokera kimwe kandi ubuzima ko nuko murokera kimwe no yesengereza ngo mwana gwenta mu Ruhanga akusasire hatigaruka mwe bigambo ebi yote mukama wanje Yesu ninkusima ntine bugarikiro yebare mukama yebare tata yebare mwoyo rukwera yabare wagamba nanye iraka ryawe naruhorera naryorobera nikiriza n'umutima gwanje nambwe ntati ninyatura n'akanwa kanje nazunwa kurugeri izoba nazunwa umpereza amandwa mwo yarkwe bare mukamane tumanyango nabamariko muyuguru batera karuko kushemererwa yorkwera mukamane yo wachikora ohebwe kitinisa nambwe nkatugarike tukusime twena hamwe tukusima nukusingiza izina ryawe tata yebari mukama yebari Yesu yebare manya abantu binjo bakorera ibintu bikuru omagaragabo konkatarwe kirikira okukwakira nko muzunu w'amagaragabo nambwe nabana bawe bakira yebare koresha umuzire witu yebare obutosha kwagamba nitu dushemererwa nambwe ntwayongera gushemererwa yebarohebwe kitinesa yebarahabwa abagambi bona abagambire n'abana bawe yebare mukamaranga wiguru nensi okuteka we kingwe minyeto egumeye rundanira harusozi ogwetundi izo kureka niwo mukama mweno hebwe kitinisa abana bawaba ogumize mukubahereza amani agatargo buntu agatarge bintu agatargo butosha agabara bagumye omumba zawe bakagumiza mu rugendo rwo kuzunwa ohebwe kitinisa yebare mukama twabishaba nituraba umwizena Eliyawe Yesu Kristo kama wetu kama bahereza umugisha barinde wemutse mikono yanyu ya buryo mukama bahereza umugisha barinde mukama bakize umusana gw'amayishogi abagirira imbabazi abahereza ubusingi kandi mu mwena bazundwe mu mwena abariyo konka ndiyo murokore Yesu nakimanya akanzu nabato n'abakuru mu mikono yanyu bashabera umugisha mukama bahereza umugisha barinde abakize umusana gw'amayishoge
mugumizemo muri yatarezo rwaka mukanisa ye kandi obutosha mugume muri abatuze bo bukama bwo butaruhaho eitwe nabamwikirize turishemerwa na bebero byona umugishogo gutarabarugaho mugende mbabato mugasho mutari umufera busha hati nebero byona amina kamasimu mnongo kamasimwe yebari tatu mureberezi kamba shabetu yona tusimeranga tumutere ngaro mpango mnonga horona yabikoraje kandi twe na hamwe tusimo mureberezi ahabwo kugamba nitwe ngene twaza tuti abishemwe ahabwa baba yakira Yesu ku muzino w'amagaragabo ntiza kurabaha omukasidro tubaso butahikamu mwene hurore abamwe tuza kuzo mukasidro abandi tuze hariho tent sinungi munonga ho misho ga kasidro ntuza kugira ibicweka bibiri mwene tuza kutora hariho baragende bakagamba ho nimwe omudaki kanche Venerable Reverend Biamani Tito ahori Reverend Canon Yorokam Tayebwa Reverend Canon Ananias Ntireyo Reverend Kechimur Olive hamwe n'abandi abarya hatimu ko kutwire imwe mukwatanise murebe okumaraye tombicweke byo bibiri rero kubasagambana n'abantu aba mukama wita simu nagaruka namarira rinda okache reka tubatebekanise bacwekana soti abene emyaka 20 no garuka hansi muzo mutenti omeshariya dena bene 20 no garuka abanagumo garuka higuru muzo mukathidro kamasimu yebara umureberezi buri omwe namanye myaka yayine twe koko umureberezi yatwabora tubene ko twaza mukamasimu Echibura nkasasa kani Yesu Echibura nkasasa Ego kani Yesu Imwa bari kwezelenga Abo Aya basika Abari kwezelenga Twazoba Yesu Nagaruka namarerera Ubuzima Nagaruka namarerera Uzoba Yesu Nagaruka namarerera Nagaruka namarerera Uzoba Yesu Mukamasimwe yemerero kachi bureke twemerero kachi mureke twemerero kachi yemerero kachi kama simwe munonga twaenda kusharaha myaka oso abenji tubarihiguriye 20 so 15 ugaruka hansi mbere mwazo mutenti yani 16 ugaruka higuru muzo mu cathedral ecyo mwakikwata kare gumiza mudini mwentu aza kujira kiti mukama simwe abakwaya numuza kutaye cyeshongoro 295 rero kuturacheze ntuza kweta Jackie bwemi numumanya ayije abo kugira ngo ayize mutere aha echo kuturacheze naza kwizana twecheshongoro omurye byo byona nza kuba nsimarahanga nza kusimarahanga aha tuineho abakebezi n'umwaka bamwe na mutiziraha nabaza kwehemetami ayorokwe nabaza kwikayo ayorarebo mukebezi orehihi obenumwe wata echo kusima kwawe mukama semu aha
twakire Jackie abe natwaye byeshongoro bibiri okushima kwenu okusima nkugumizamu kandi jakwara heze hariho treasure from Greater Bushenyi na ni wowe no yetebeye kanisa kutereza yo praise katimuke taguriro horanga icyesha ngo tujyango ayi mukama wanjye Yesu ijo guma muri guma muri nye ngo shumye moyo wawe obugaro bwa mukama buri nkahi abakiga bari nkahi mu nkahi ay mukama wanje Yesu mukama tata isho kumamuri ukuna yawe korese kone kukuhereza ay mukama wanje Yesu kiroko isho kumamuri ukuna yawe korese abo mutiyana barahinga kiroko chigamba chawe Yesu chiguma mutima one nibikasitane ete kiroko ay mukama wanje Yesu mukama tata isho kumamuri ete kuna yawe kone kiroko abakiza mutwe obusinge bwawe mukama tegekera kimwe none kurumuna amamona banja mu mwijima wanjye ay mukama wanje Yesu isho kumamurire ukunda yawe kiroko one kukuhereza wanjye ekigamba kyawe mukama kiroko mukama tata ekakunda yawe obugalo burahimwe mukwasa ninyirikakake namanira humazi amisha ganje wanjye yumukama omukama Yesu mukama tata egarukunda yawe wabara Yesu wakikore kiroko oburojo bwawe mukama omumwaka musoku mugume mutushekere baje abaninye bareba kiroko ay mukama wanje Yesu isho kumamurire ukunda yawe korese kiroko ninyoha mukama owabera yasujurweho obirabuzibwa sente zo kwiza mu kiterane ninyoha Yesu ninyoha mukama akaruru ka mukama ninyoha biradakishukwa akarizo shangwa bigabw'izina ryawe tati ninyoha tati kiroko ninyoha biradakishukwa
Hallelujah. Hallelujah. Mukama simwe kandi katwiculeze tushabe. Kabonobo rochirom omori Yesu Kristo miwewenka onyesiga ahawe nkoshoze tinyine uhayo unyihaho orubaja urekamu kama wanje Yesu wamba beirwe tinyine naguhayo kunyihaho orubaja urekamu kama wanje Yesu wababeirwe. Mukama agumene imwe tushabe. Uranga ishitwe omwana n'omwoyo rukwera ntukusimabwe emigisha mingi yotha ntukusimabwe amagaraga gotwire ntukusima munonga bwo bureberezi bwitu ntukusimabwe umureberezi witu na mawe witwe webare kutwereza omwanya murungi gurukushana guti n'abana bitu omubureberezi obu naheriyo bureberezi ambone ntukwimukiza emirimo emirungi erukukorwa omukanisa yitu ya Uganda ntwimukiza ishabareberezi bw'ekanisa ya Uganda owembabazi Dr. Stephen Kazimba Mugalu mawitwe na timu erukumukwasa omubureberezi obu ntwimukiza abareberezi omubareberezi gabo guwa bakwasize ahabw'embabazi okukira munongo obureberezi bwitu bwa Western Kore omureberezi witu Right Reverend Johnson Twino Mjuni Mama Joy nekaye ntukusima emirimo mirungi y'okubakoresa abarisa omumarisa gabo aguwa bakwase n'emirimo mirungi y'ibakora n'abakristayo omyanya yabo webare kutwereza omugisha ukatwereza ebyo kureta omunju yawe ebyarwo mushaho zitu hari ebyo byotwire buri mwesente ebyarga hamirimo yitu yitukora habwa amani gawe no kutukunda kandi ntukushaba ngwe mtwijeji eyongere kukoresebwa omukombeko obukama bwawe ekigambo cyawe kivuge hona abantu bo bajunwe bakire kibi izina lyawe lihimbisibwe Yesu Kristo mukama wetu. Obusinge bwa ruhanga uburengero kwetegereza ko muntu wena burinde mutima yanyu n'ubwenge bwanyu mugume no manyaruhanga mukunda umwana wa Yesu Kristo mukama kandi muzuni waitu kandi umucyagwaranga obushobozi ubona tateito mwana n'umwoyo rukwera umene imumwena abato n'abakuru abana beitu abeshina nabojo mutarutfera busha mutarufere kanisa Kristo busha mutarufere ihangari yanyu busha mutarufere amakaganyu busha mukama bahindura abantu bo mugasho
umugisha wo gumeneyimwe gutungure gubombekere kubayihanga ryeitu na exercise yitwaza kuzamuye ubururu umugisha wo gumeneyimwe hati nebiro byona amina kama simwe mwebare mbwenu twahezanye na kusaba desi aranje byakwera kuranga kwikre obine era kukarero nkore statement heze itonore western kore shamusanzo tuyana ebyitu nkobiri shaha nizezo so tuwe budakika busheka dukorese then tubareke za lunch we should not go beyond one kama webare my lord bishop na mama mwebare na team y'abagenyi beitu kandi ababire nitwe omukitera neki n'abasire bitu ababa nitwe kandi mwebare n'abana beitu ranga nayo bare kubakoresa omurimo murungi Neishaha my lord bishop okumanyisa abantu aba kutukuza kugeraho omupira ninteekateka ogw'omurundu gwaitu gw'okubanza ogwahagati y'abahure na n'ababuruzi omubureberezi obu niwe ekyo kyakire kandi omupira ogu niguza kubaho aha mwenda omu kishaayi kyaitu ekya Bweranyangi Junior School. Kankushabe ozeyo. Ekya kabiri webara omureberezi na mawitwe okututebekanisiza ebyokurya kandi bahagize abaana aba kandi ati nibakyeyongera kurya nibakyeyongera no kuraraje mbwenu buryo omwe kyamushana naija kugitungira ahatwire nagitungira mukama asimu ndatungaho okukorektingwa ngo mpira gunuguza kuza omukichayi kya Bweranyangi Girls. Then abagenyi beitu n'abazire beitu niza kushaba Reverend Chris naija kwemereraho naija kubebembera n'abasya ayitukutungira kya mushana twinaho n'empira y'empaka erikuza kubaho kandi ija kubaho ogwito gw'abahure n'ababuruzi gwaheza kurugamu kandi abinanshabire kubuganaho on boardroom Bishop's boardroom office kamba shabe mwetebekanise shahezi twagamba zonyini tubuganabuganemu tugire kitwagambaho rero umurimo gwa Ruhanga gwongere kugenda omisho ebindi nibiza kongerwaho mukama abatwero businge mukama simwe omuzindaro kaguriya hansi yanda abantu bahurure yewe arho erengera ngo wansuroti koreka abantu barwamba tegerezo mpira ngaro session twarga lunch saha 8 na next checker twinaha session tugumiza mwa ejo session yahwa nubo turi kuza mpira nawe chimwarga lunch come here twine Dr. Rebecca I know tuma bulungi muronga nazaga minute so mpira no bwanyuma ho konka tugaruka mukama simu twatunga umugisha okugira abantu bakuru Honorable Ephraim Biraro na Renatamu akirwaha ya genda shi
konka yabarwa nayo bari munonga kandi twatungaho umuntu mukuru w'ekitinisa Iddu Basajja Baraba yabare munonga yabare kutikaho ekiturumu nikihango munonga aha wabareba imyeto kandi wonoshoto kabere mukuru kiri mu kandi w'icyoro umuntu kimanye icyoro umuntu kimanya kandi ruhanga nabimanya bambe yabare munonga kutikaho ndukusima munonga twatina His Excellency Franklin konka yagendaho umukundu wa Katungwe ambassador meya bya ruhanga aroho meya your worship meya bese mwana kamuri y'abasigazi meya haza meya ubwo mutugo nukoraje mbere na rebere haro honorable Nicholas Ndiyakira haro aha ubwo ni mpura ekikubiyo harino ekina wolf tika kikwatse the pronunciation oka Nicholas Ndiyakira mbwenu haroho abantu abatwire mikono abantu abatwire mikono konka ningira ngo honestly were nsakwendera umwabazyo konka tukiriyo mu busobwe kanasa yona munsimira kidikons really kidikons this time mwemerere abariya n'abahora abaroho hato mukoreba barabake abo kwito Western kore tuyina kidikons za 2005 Marisa igana 20 konka eje Sunday tukugira ngo bakingi so Sunday abahereza bari yokono bahereza nicyo kurebera aba nababajekera konka kidikons umwebare this time nyina kidikons mbwenu yes ekimukozere na kota na nebi God bless you so much n'abantu abana batwire bintu Monsemere Dr. Serva Mugisha atwire miliyoni mitwari igana mutera umungaro imwe myeto kandi noshotaha haro atwine Bruce yaro okay and so on but mwewe munonga mbwenu de kampendere nti ecyo kubanza n'ebintu bishatu byonka nekirango tubeta hari ordination Sunday kwija nsa kubana tu ababurizi baza kuba okay abantu baza kuba commissioned ababurizi kandi ababuriza bamwe baza kuba ordained deacons kandi deacons baza kuba priested service neza kuberi omurwera nyanji chapo ntubeta ecya kabiri mwongere kutushabira no kutubangira amurumo gwa cathedral haro mu murungi aruguraha mutushabire kandi mutubangire nintangare birebi tukagizereho an organized and formal fundraiser konka abantu bari batanga no burya horo muntu yareta eshaho zingahi za simiti yayat ondija terra techi people are already contributing munkwate terra bobona abari batwereze mikono kandi muza kurebekera abarugura kabaga noza kurekera hangara kore imwe aba arabonta kashabire center bunkureba abazine ba idi ba abora bene sente nyingi konka mbe mubene muzikanyisa okati imwe muri muhati mwazi mpaka president takushemerwa ashahiji abuko byo rimbimanya no bontari politician konka tinde heru tinde hare
n'obwebembezi bwihangire nawe cyo ni tubashabira kuko idu wagize ni roja kure cyara tukorera rwakigambere mbere ndo kuko tukamwikirize ngo ashikore kuko imwe abandi hariho munyeto arigire ku graduating hari yake ayu yayati ezimbe niza kukore sembaga niteko kuzereta hereze ruhanga aboko cyankorere kure mwatunga degree nkitangaza many are now, well, not many but some are already contributing towards this work mutereze mikono now hura statement eja muhoro wa cathedral tabantu binjo muri itwe tinkwamye nguhindura kwiza ko baroho okuturiya obu turagarikiye kubombeka cathedral ako already foundation itugihire n'emyaka mingi neza kuberoho eriyayombe kwa bandi so itombo na kubwita ruhangagizire yatuhira mu gishogo buri muntu we nagira iki yakora mwereje kandi nyara kibagambira ruhanga ko uri kumwigura atari kujya atwote nicyo wateranje yanjye tembra turutunga mu gishogundi gwo kombeka cathedral habo ko neza kuzo myaka 300 na hator kujya ko bari mutima kono twene ntuba twashira mu iguru narabandi bashyira handi nabwe cyati twatungira mureke kandi western kore mureke tuwareke mbabaze zo ruhanga tuhere tumusime tukumutera aha icyo kumuhimbisa this cathedral should honor God mukamasimu echa muheru twazo mururu nimba saba mutera karuru imo bashyimi yakayukatera iyo muka yawe orondo omwebembezi wawe icyo mbwe nimba saba kandi ne tiyine bwire nkabe nimbagambira warebo taronda mwebembezi iwe nko muntu obe no mayango waza ahakakizo wahereza amagaraga wembabaza abandi iwo torana uwo kureba ngo noenda ngo akwebe mbere haza bible okurugesuri 18 umusorongo gwabiri na gumwe ruhanga nagira ngo mutorane abantu mumpurire gihe kine kigambo cyara mutorane abantu abakutina mukama abo buryo bari kumwanso kurengwa ino buryo taba bakufo kugamba ngo na skorufuza na ndababeha besesente ngo agira oyi no buryo echakashatu abamazima kare cyakana abarkwanga nguzi ruhangara abantu abombe mwahereza bo mwaherezo bwebembezi bebembera abantu bangi I repeat urukutina mukama uwo buryo uwamazima kandi urukwange nguzi okwange nguzi nkimanyisa otakugura abantu kandi otarkwe daro takunda ngo bamugure so icyo mukyetegereza kwange nguzi mutera karuru now imwe bararabemu kora sinje omanye ngo watora ruhanga rwakwereza umugishogo ohereza abantu bona abakuterere n'abatakuterere hati niyo mwebembezo wabo abaye batakwagira nabaye bakwagira hati niyo mwebembezo wabo oyebembere bona otakwemerera ha Ruganda ekigombe cyo butegeki na Ramadini kora woriyo wedi nanka bona abantu nabawe yebembera bona kandi kora singwe otebekane otaharahisya okusingire waba notekateka ngo akwibere ozo ombeberagiro okushobora enshonga zawe konka mutakarwana ngo nho wasingwa obundi uranga kayenda ngo ejo sinjye bundi oyina amatora cyo mwari kugamba mukamwita gumene imwe mugire
ubururu burungi kamasi. kama simwe mununga tuza kwebemberwa aba band cyeshongoro ecya 2 ncendera okushaba kwitu aba band